Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programı öğretim görevlisi Mustafa Öcal. Bu programı başarıyla bitiren öğrencilerimiz mobilya ve dekorasyon programının imalat ve tasarım alanlarında istihdam edilirler. Okulumuzda teknik ve teknolojik altyapı ve alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu güçlü bir ekiple öğrencilerimize gerekli olan tüm teknik ve teknolojik bilgiler ile donatılmaktadır. Bu alana ilgi duyan tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Здравствуйте, меня зовут Каниет, я учусь в Кыргызско-турецком университете Манас высшей профессиональной школе по направлению дизайнера интерьера и мебели. Саламатсыздарбы, менин атым Айкөл, мен Кыргыз-Түрк Манас университетинин кесиптик жана жогорку мектебинин эмерек жана интерьер дизайн бөлүмүндө 2-курста окуймун. Азыр сиздерге биздин университет жөнүндө бир аз маалымат айтып кетсек, билгениңиздердей эле биздин университетте билим алуу акысыз. Ошондой эле студенттер үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин университетте заманбап китепканалар, компьютердик салондор жана атайын сабак жасаш үчүн салондор бар. Ал жакта сиздер тынчтыкта жана эч ким тоскоол болбогондой сабак жасай аласыздар. Ошондой эле биздин университетте ашкана жана буфет бар, ал жакта даамдуу тамактана аласыздар. Мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн бекер чектер берилет. Сейчас я хочу рассказать вам про наш факультет, то, как я поступила и как у меня все получилось. Я случайным образом, получается, попала на этот факультет и не знала, что это, как это, что я буду вообще делать, чем буду заниматься. Но после того, как мы начали учиться, нам все рассказали подробно, и теперь я точно знаю, что я хочу делать, кем я буду в жизни. И когда вы учитесь, уже на первом курсе вас научат монтажировать мебель, то есть к концу года первого курса вы будете знать, что делать, например, мебель монтажируете, как что делать, и многие программы вы уже изучите. Мы, например, уже знаем программы такие, как AutoCAD, Archicad, SketchUp, Photoshop и Max. Эгерде сиз бул бөлүмдү бүтүрүп, кандай жумуш аткарам, кайсыл жакта иштейм деген суроолор менен ойлонуп атсаңыз, мен сизде ал суроолорго жооп берип кетейин. Сиз бул бөлүмдү бүтүргөндөн кийин эмерек дизайнери боло аласыз, интерьер дизайнери, же болбосо өзүңүз бир ателье ачып, ошол жактан эмерек жасай аласыз. Андан сырткары 8 компьютердик программаларды үйрөндүк, ошолорду дагы үйрөтө аласыз. Если вы любите рисовать и именно интересуетесь дизайном, то этот факультет именно для вас.